nong surok kali lano cipoy nong jongi Henry ha kane kasni kane ka apun rik jong ne feb arajar apuai kalau pendak dak jingkmen ga bakrau ya kasnong ga jongi namar gilayo ya une ubot lom jong ka yo ka kot ubot lom jong ka kot ka kya ka jongi ka blawanra da i MLA badan buram jongi jingkin jar kaban hagai ha kane kasnong ga jongi tetap hadu kene kasni lemba kecil wan plijong piau dia mau norim lese kanong pat kajing kemen nak benta kalau ejong kasinong kejongi kahal kajing keren ubangai lang ulongan penle baik ya kasurok dengki suaka election ngan penle mulung melang tengin kermen ya kata nomor balai baune urat ba urapan iya lah kejang pebawar kan bau dangong MLA haku umroh konvensi ya siusi bawa ada kan frau remno ka umroh kala kentai no ya gomong kapsin makinong tei kala kentai no ya tu mau bakli kadong kalong shisha kasingi ka bakmen bat ka bakrau na ka banta ki nong song snong jong ka snong show bat kumjo na ka banta ki pai ba jong ka mahoti constituency ha ka ba ka jingthrang ka jongki ka balada ki bon snam kilakwa na ka banta ban yo no ya ka surok rong ka basdang na show ka bami pat ha ka snong tangling kalawan urlong da ka jingbo din bat da ka jingtre shitom jong MLA ha ka ba menta ka singi ka arpun riu tarik urampang arajar arpuwei layo ban bu no yu mau nongrim na ka banta ban sedang pentre no ya ka ne ka surok ya kane ka surok lapan mang na ka general scheme lengba ka tanat PWD ha ka dor ka basan klor tengka kane ka surok ka don kumbasan kilometer tam AA na show syadu sya tangling shushu na kaliang MLA bada sakyat bhala mare uloong habai deipat baka surok UJ road ka banalat sning ka balai terter syadu sya siang kalalong ka batikna ban snapen bhano shen ha kini ki banai ki bansawan ha kane ka singi na kaliang ka dor bar snong kala buru ya ka dor khas ha MLA naga benta ban penyo eka community hall jong kasnong ban penyo eka health center ha kasnong ban penyo ikilat kilinti naga benta ban kentiu eka school sya ka secondary level ha kane kasingi lai don lang ki officer jong katanat PWD ki bakon thop yo executive engineer uba kharkongor u superintendent engineer PWD jong ka eastern circle shillong uba eskendia bat ki we de ki officer ki contractor ba ki nong yalam snong bat ki pai ba nong snong jong ka show Kadai ke program kebingilak community nado usna maraja kapra mo ke program kebingilak community ban play yo mau nongrim na ke benda kadai ke surok ke badan kam hado kata ke benda show syate sepo snong tangling kadai ke surok kebingilak snow mene kadai ke surok ke ba ngila apa nak surat kepada kam na kepada kam mendai tanya ke snong show Henry ya boro ini kisnong ya badan syadin ke snong show ro dan Henry wat la da kaparo ngakwa abat snow ya kajing sok kemen nagaleng ke jonga kajing sok kemen bat kajing so sorong ro ngila apa nak ke por ba kane kesini ngila yo bandai play yo te mau nongrim bat shenhi menta ini yo pansna no ban pendek no bat yo te surok kebadan dan leng tumba 1 kilometer lene duna kendet haneng harum kadai kesini ke bangsa jingken mau kadai kesini ke pengilak community nado usna margar ke prakumbang laong sehingga kermen skem kumbang ilayo mentayo mo kala urlong ya ke baki pai baro pilak community dalam kita pada halong bayar bro kemudian songo umdan dari kata kecing kecing kersian panlah susu matrai kemudian di ngawi di kumunong era bro katret ke bawah di kali datang kecing kerpat ke barit nak kalian kejonga mendatang ikinong usyau mo giwai ro gibawdan hangni hamadan baki bersayo snowy kali kecing keren kejonga lasya sisiro kali kecing kerpat nak kalian kejonga Dong ini klet ika berim ban yang perkat mano ya kani ke banwan namar ba kumau nga menaya pi hapo mo ti konstitusi kani ke surok ka mga penyo ikum syo kadi ke bedang buka berit na berita nagapor sya kite par kithan mo kithan jak ong bait ka surok umsling mo ti jagirot katero kadi ke way ke surok
kabingila jia keren nakapor syakapor nado usnem kandru kadneu shwa bangan longkung wa meliru dengan itu ipi makung ka khobor kabangan wanra katai ka surok ro keladong hatmir mentah telenong hatmir kemut ba khandai pusan persen ladat pengkre nadong sedong bantrino ya katai ro hakini gibnai banwan sheni Hendrai kat bangin padio baka wagodar hakti kumbayo yakani tempat nut ban pelong program lene ban persungo do kata-kata Hendrai ngania to epi mentala lai bana so bana hadin ba ngilayo ko khobor ko botikna na ka World Bank kadai ka scheme ka ban IPSA yi ban snai te surok nga persang perso keleng-keleng ba utay surok ro ngin sedang mau ban tresen mentah ho bana mas me wa prim te halmi happy om shoro ngakwa bang perslo nama la da pilek sa shlong pipadan kam do ni la da pilek sa umsning dan lengba kasama pihabe ke pidang jinjar bidang kendo uslo busnu denam nang ni satai te katai ro kadai ka thong ka hakmat do bat ngasukwa bane to ipi yang ni ba ka jinya lenti jong te uslo ka jing pengkre ban tai no uslo ka la ya kendai pusan persen bat itai 100% ngin apsa steo atio shibna yo lase Kemasin kata udah usurok ro ingin sedang no bantrai. Hendai don buat kawai ke institusi hakili kesini kita yo ke beradat. Kidan kibawan keren dakumoi pat ngamtit balai kibawan bat hagano kanong rim kabakiwan keren kibaki ong bau dasket uti asni. Umle ya kete usurok. Kiwan kam penman maki. Nganya tuh pi hagano ke konstitusi jong unu omele. Mudan bala banwan tuklar klaim kejinya keren klaim kejinya peluji mudlang batu kumbulu kelemle kata borok ngode banlong ke besar ladai u chief minister ladai u deputy chief minister maki shwa bakinle ya kanu kam haga no konstitusi ladi kinye yo banya keren shwa batu kelemle ngale toipi kinum ya chekman Tengah ko aban pensai la gidan iwe yar bawan kam klumar ya kata surok mauti jongi kababa pinde kisuan pesniu ya kerteng kisuan ban pensai ya pergi pajba kibadan hagini gitai ngakran ya gane daga buburom mo mdai banga ong kumnog ngakran ya gane daga buburom ya kito kibawan ban kam ban tuklar Kidan daki emeliro kibawan tuklar hapo mahuti konstitusi ngakwa banong tangkawai let pechwa ya ke konstitusi lejong dan dengan susi ba kidan pat kibru kibawan nabar kantam ya kitu kibalong kum kinong mikmat kumungihi kibawan tuklar sa ke konstitusi jongi ngategam sultanan let pechwa ya ke jong ke konstitusi filadeb na pipadeb na ban Ailut ya kijindang kam ki pajba sa persyang manwan tuklar sejong kiwai. Larang gumka wadwan batai start. Kami ha punan batai start sa konstitusi kiwai tepeyo celang pirem sundan pandang tegawai jong pipa. Let penut sa kapor le jong sa konstitusi jong pi ka pidon menta. Let sa wan batai start sejong kiwai. Kata gadai dak keturam ngakren ni katang laro ngambil balik tuklar sejong kiwai balik ngalek tuklar sa konstitusi jong kiwai haba kalau jong lejong rokong panla buat pendeblut pinsi yo iya nangila yo usro mauti ngan sawan mangahi usawaro chief minister hi usawaro deputy chief minister hi berwan play itu usro Teka jimut kalau ba kadau ba yo itu surok onda la yo ro kadai kadau kaba nga kumu MLA jong kamauti o chief minister jongi baru deputy chief minister ni kadon kajinya trilang kajongi kada ubrio no ipiba utewe MLA nagoi konstitusi bawan lai kali nane ulewe MDC bawan lai kali kata kalau ka papakara hindi ba kanto ya no mo handrai MDC ro mdan bui dah habe de berkat ke surok keren naga bashay pada kebuburan ni kene kena makan lagi kena kena kejing sopo bakla